Welcome everyone to our Sunday service. I would like to invite everyone, let's all stand. Let's worship the Lord. You can clap your hands. Let's lift up our hands. Let's dance. Let us celebrate for the goodness of the Lord, for what He has done in our lives. Hallelujah. We all have the reason to give Him praise. We all have the reason to worship Him this morning. Thank you. Come on, let's clap our hands. Let's dance and let's celebrate. As we lift you up, you are riding on a praise, being thrown over everything. You are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and we change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out. This sound of praise, make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over us. Turn it up. This sound of praise, make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over us. As we praise, but I can feel the change as Your presence now. You sound, all the broken chains, the doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. Change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing. I am free. This sound of praise, make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over us. Turn it up. This sound of praise, make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over us. Your rain comes down. Come on, praise goes up. Praise goes up. Your rain comes down. Goes up. Your rain comes down. Our praise goes up. Your rain comes. Let our praise goes up. Praise goes up. Your rain comes down. Praise goes up. Praise goes up. Your rain comes. Voices out to praise. Our praise we celebrate. In Your glory enter in. You are riding on our praise. Turn it up. This sound of praise, make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over us. Turn it up. This sound of praise, make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over us. We lift You up. We lift Your name up, oh God. Hallelujah, Jesus. We lift Your name up, oh Lord. Do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and His understanding no one can fathom.
He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Hallelujah. Have you not heard? Have you not known? Have not it been told you from the start? Have you not understood since the world began? He's been set and enthroned above the earth. Have you not known? Have you not heard? He gives strength to the weary and power to the weak. Have you not understood since the world began? He brought the starry hosts and named them one by one. And we call you by name and worship you, the Lion of Judah, Creator and King. Then we call you by name and worship you, Creator, Almighty God. Jesus, forever you reign. Have you not known? Have you not heard? Have not it been told you from the start? Have you not understood since the world began? He's set enthroned above the earth. Have you not known? Have you not heard? He gives strength to the weary and power to the weak. Have you not understood since the world began? He bore the starry hosts and made them one by one. And we call you by name and worship you, the Lion of Judah, Creator and friend. And we call you by name and worship you, Creator, Almighty God. And we call you by name, and we call you by name and worship you, the Lion of Judah, Creator and King. And we call you by name and worship you, Creator, Almighty God. The covenant God, Shalom, the Prince of Peace, my shepherd, Elohim, Creator God, Adonai, my Master, Nisi, my banner, Jireh, provider, Rapha, my healer.
Jesus, you reign. Jesus, Jesus, you reign. Come on, let's declare Jesus. Jesus, 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 you reign. You reign. Let's declare your name. Oh, Jesus, Jesus, you reign. There's power in your name. Jesus, Jesus, declare the name of Jesus in your life right now. Jesus, Jesus, you reign, you reign. Jesus, Jesus, you reign. Jesus, Jesus, you reign. Jesus, Jesus, you You reign, you reign, you reign. We enthrone you, Jesus. We crown you, King of glory. We crown you, King of glory. Come on, let's just enthrone the name of Jesus. We enthrone you, we enthrone you. You reign, you reign, you reign. You reign.
His name. We speak your name, Yeshua. Yeshua means? Yeshua means God saves. The same meaning with Joshua. Hallelujah. I tell you, people of God, if Joshua means God saves in the Old Testament, and in the New Testament, Jesus means God saves. Isn't it that God is the same yesterday? He's the same in the Old Testament. The same God who saved them is the same God who saved the New Testament people. Can you not see the pattern? The pattern, if God saves before, He can save us now. Come on, people of God. He can save you from your problem. He can save you
from your anxiety. He can save you from depression. He can save you whatever emotional turmoil you are in right now. God saves. He is the same yesterday, even today, even to the future. God saves. And if He did it before, He can do it now. That's what our God is. Oh, hallelujah. Our God reigns. Our God reigns forever. Your kingdom reigns. Our God reigns. Our God reigns forever. Your kingdom reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Oh, oh. Jesus reigns. Forever He reigns. Forever Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns.
siya kanta kadawala sa kayuda sa ato nalin sa Ginoo. I tell you, God is never late. He is never ahead. He is always on time. Why? Because the timeline of God is not our timeline. We have a different timeline. God has set eternity for Himself. He is outside the time. Because if He is within our time, He is not God. He is outside of the time. He is the creator of time. He is never late. He is never advanced. He is always in step with us. Lord, align us with your will. Align us, oh God, with your step. Lord, that we will be in the cadence, right cadence before you. Hallelujah. 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 Never late. Never ahead of time. You are on time, oh God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let us prepare our hearts to partake the communion. I know this is the right time. We should partake the communion. Hallelujah. Take your communion now, people of God. Take it. Lord, I thank you that we are your children and we belong to your family. Thank you that we can partake this communion, Lord. And every time we do this, oh God, we proclaim your death until you come. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Father, cleanse us with your blood. Purify us, Lord, from any impurities of sin, dirty motives, anything, Ginoo, nga nagahigo sa amon. Patawara kami sa among mga sala. Tinlui kami, Lord, kag tabuni kami sa imong hamiling nga dugo. Salamat, Ginoo. In Jesus' name. Amen. For I give unto you what I also received from the Lord. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, He took bread, and when He had given thanks, He broke it. Please break the bread. And then He said, "This is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." On the same manner, after supper, He took the cup, saying, "This cup is a new covenant of my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For as often as we eat the bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Let's partake with faith and thanksgiving in our hearts. Pasalamatin, Ginoo. Salamat, Ginoo. Thank you, Lord, for your love and your faithfulness. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Magapungko kita sa siningan tinion. Hallelujah. Inheritance. Let us read Isaiah 61 verse 7. It says, sa Hiligaynon, sa baylong nga mahuwian kamo, madubli pa ang pagpakamaayo nga mabaton ninyo sa inyo duta. Kag malipay gid kamo sa inyo mabaton. Ang inyo kalipay magapadayon hasta san-o. Sining sa prophecy, once again, I will show my glory in mysterious ways, says the Lord of hosts. Surrender yourself to me and be totally dependent on my grace, says the Lord. Forsake your pride. Put to death all your selfish desires, and my glory will manifest
and will be made known through you. For those who are in this place who fail to acknowledge my name and my faithfulness, despite they have already known me, will lose their hope. They will no longer savor the flavor of my goodness and my faithfulness, says the Lord. Their dependence is on their self-capacity, but I say to you now, with grace in my heart, that if you will not repent, you will lose everything that is in your hands, says God. To the faithful and obedient, I will envelope and lavish you of my favor. Wisdom I will give to you. I will give you new ideas and new concept for your unprecedented expansion. The world will see how I prosper your children. Your crops will speedily be multiplied. Your business will flourish. My spirit will teach you how to administer all your earthly rewards. Isaiah 11:2 will be your guide. You will not lose your heavenly rewards, the crowns, if you will remain faithful up to the end. To the leaders of the land, I will expose all your dishonesty and greediness. To the slothful shepherds, I will expose your prayerlessness, pride, and lust. While there is time, repent before I take my hand from you. All hidden treasures in the land will be transferred only to the righteous, and for the unfaithful, you have no share. I am a just God, and my final judgment is about to come, says the Lord. Father, may you bless, O God, the reading of your word. And Lord, thank you for the manifest presence that you are going to bestow upon each and every one of us and in our midst, O God. Thank you. In Jesus' name, amen. Amen. Living a destiny. A legacy, sorry. Living a legacy. Hallelujah. Pagbilin sang palanublion. Hallelujah. Hallelujah. Palanublion. Siling sa aton nga verse, a good person leaves an inheritance for their children's children, but a sinner's wealth is stored up for the righteous. Whoever spares the rod hates their children, but the one who loves the children is careful to discipline them. Sa Hiligaynon sila nga, ang manggad sang maayo nga tawo, panublion sang iya mga kaapuhan. Pero ang manggad sang makasasala, panublion sang mga matarong. Wala mo ginahigugma ang imo bata kung wala mo siya ginadisiplina. Kung ginahigugma mo siya, ginatadlong mo ang iya pamatasan. Amen. Hallelujah. Kung lang taon ni mo, do ka disconnect, no? Do huway nagasanto, huway nagaituhog. Ang verse 22 kagang verse 24. Of course, mambal ka pastor kaging kuha mong verse 23. Pero ang 22 kagang 23, medyo gaang tanay sila. Pero ang 23 kagang 24, do medyo layo gapon sila. Kung basahon nimo. Okay? Basa lang ninyo karon ang 23 o ang bilog nga 22 to 24. No? But nga ang ginsakalot ko ni siya, ano ang koneksyon sa verse 22 sa 24? Of course, they are the same, in the same kapitulo, the same chapter sila. But you see, ilang tawablan ninyo, do kalayo, no? Do kalayo. But lang tawa ninyo karon ang iya nga connection. We'll try nga i-connect siya. Now, hallelujah. Ano bala ang ginatawag nga legasiya? Ano bala ang tawag nga legacy? Saling sa Proverbs 13:22 nagsiling, a good person leaves an inheritance for children's children. No? Sige da, ang legacy, no? Amo ni siya ang amount of money or property. It can be, pero hindi lang namang legasiya. Hindi lang yung legacy. Ang legacy also a long-lasting impact. Inablang patay ka na, pero ang imo nga ginapanghambal, ginakode pagyapon. Amen? Nadumduman ka pagyapon. Sino gusto matabo na sa kabuhi niya? Nga dumdumon pa siya sa mga kapuhan niya. Dumdumon pa siya. Dumdumon ka pa sa ginablos mo. Nga ikaw nagpa-eskwela siya. Hallelujah. Amen? Legacy. Aplakpakan natin ng Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. Di lang ka ba dumduman kasi ang kabataan mo sa tatay ko, why, gito sa tatay ko yan. Hindi niya legasiya yan. Hallelujah. Pagtamay na yan. Pagtamay na yan. Hallelujah. I want you to have these people of God, ang natawag na legacy or inheritance, hindi lamang nakasalalay nga ini kwarta. Planublion, hindi lamang ini propiedad.
hindi kadutaan, hindi manggad. Pwede man nga kung ano ang imo nga impact sa imo mga kabataan. Nga ginapasa, nga ginabasihan sa imo mga kaapuhan kung paano sila magpangabuhi. Amen? Hallelujah! That's a legacy. Amo na yung legasiya nga matuntuon. Hallelujah! Kay man ang kwarta, pwede niya madula. Ang dumduman ko sa una, ang ginestara na mo da sa una sa Habiliana, siling siyang tatay ko, siling abi mo to, ining Habiliana extension, going to San Jose, barangay gatulpaday na sila mo, Commission Civil Street, stabuk sina sa Habiliana Street, sa corner dira, balay pa na sa akon nga mga kaluluhan sa una. Siling niya ang bilog nga balay na sa nga barangay na sa Habiliana kag San Jose, aton na. Nga nag-imol tayo man. Nga nag-amang tabo tayo, kay ang tatay ni lolo mo, ginperdiya lang sa sugal. My God. Kung tani ko rin maggrano, narani kung wala na gamon, din ng panalublingon da. You see, these things pwede niya madula. Pero ikaduwa nga meaning sang legacy ay long-lasting impact ang muna yang hindi madula. Amen. Amen. Hallelujah. Amo na yung hindi madula. Hallelujah. Hallelujah. So, sa Bible, ginabasihan giniya sa nato niya ang history nga sa panag-on sang mga Israelitas, importante ang gitawag nga inheritance, crucial na sa mga society nga ni, no? Ang pamilya gina-pass down, gina-hand in niya ang iya nga mga kaumahan, ang iya kadutaan, ang iya manggad, pati na ang iya kaalam. Di ba? Kung kisagambal ka mo gani, kaalam sang bata ka ni man, di niya nagilog man. Kung isa ka mong mag-asawa, gaway pa ka mo. Kung sino di na nuble si tuto sang kaalam niya. Di ba? Ang akong mururaton sa Bible, may pinagmanahan gitsa ko. Pinagmanahan. Di niya nagmana yung duwa abis ang ilang pagtukar. Di ba? Di ba sila nagmana na? Hello? Ligasiya. Gusto mo nga may makitaan ka sa imong mga kabataan? Hallelujah. One time, naglakad si JL, duduman niya naglakad si JL kag si Pastoral Yanet sa Singapore upod si Jaja. Naglakad sila sa Singapore, nag-attend sila sa conference, and later on, pagbalik nila, gin-require sila ni Pastora nga, kung anong natunan nyo to, i-echo ninyo sa mga pastor, kag sa mga leaders. And I saw GL standing, with the PowerPoint, of course, nagtudlo siya, gatulok lang ko siya, gayong biyom ko, sa likod nga man ko, bata ko na! you know, people of God, how proud are you, seeing your children doing what you do? Sino gusto matabo na? Kabay pa nila pagsundon sang bata mong ay mo ginahimo. Ang nami ang ginatumod ko, ligasiya nga ginahatag, kag ginapasa mo sa imo mga kabataan. Kag later on, ang imo mga kapuhan, sundo niya man, kung nag-teacher ka, ma-teacher man sila. Hallelujah. Sa amon, wala gid sang singer. Sa amon pamilya, wala gid na iya dahom-dahom nga may manukanta. Diin naglusot sa akon generation. Wala man dinahom-dahom nga may manuktukar. Although gali na nadumduman ko sa ulihi nga kang na-discover ko nga lulo ko gali na may magitara in my mother's side. But hindi nga pariho sini. Nag-eskwela sila music. People of God, di naglusot na, pwede gali ikaw nga makahimo sang imo kaugalingon nga ligasiya, sugodi nasbong. Amen. Hallelujah. Hindi paulihi ang tanan mga anak sang Ginoo nga maghimo ka sang imo ligasiya. Anong gusto mong ipasa mo sa imong makapuhan?
Hindi pagulata. Mawadaan ka sang unto, ka magsiling kang mahimo ko sa akong kaugalingon nga ligasiya. Hallelujah. Hallelujah. Kami ganina pa, sula unto the baby. Baby mo nga kurinot ng panit, baby pa. wala na unto. Yung pagulata nga magpanot ang ulo mo, pares ka Pastor Roming. Hallelujah. NPA, nawong puro aktang. Hindi na pagulata pa. Pwede ka kasugod sa gyapon subong. Hindi magsiling at tigulang nako. Lantawan yung iban. May ginapa-eskwela pa. Di kasi yan eh. Kung sa inyo panimalay, wala sang may nakatapos, himua nga ligasiya, nga ang imo panimalay, puro tanan professional. Amen. Sa amon, sa una, wala gid do it the trace ko, wala sa may wala maestra, wala yung maestro. Diin nagsugod sa amon generation. I am a teacher. Ang nanay ni Saysay nga dagatukar dao. Teacher, magulang ko na, gindasnan ko na si Maria Morena, wala di subong. No? Din siya, tapos dalom sa Sunday school. Oh, teacher. Si pastor, gasinundanay kami gali. Gasinundanay kami gali. Pasunudon ko na lang kay mga magulang. Ang magulang ato sa may Alaska, teacher. Si Pastora Wina, teacher. Si Maria Morena, teacher. Kagako, teacher. Linyada sang mga teacher. Diin nagsugod kay sang una wala kami sang teacher sa amon pamilya. Diin nagsugod sa amon generation. Pwede ka kasugod subong. Amen. Pwede ka kasugod sang generation sang mga doctors. Amen. Amen. Generation sang mga engineers. Kung wala sa panimalay nyo, sugod di subong. Sang mga nurses, engineer. Kaya para pastora, misel niya, engineer, army. Oh my God. Hallelujah. 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 Sino magpanumdum nga, sino makadumdum nga, si Pingping dala namon sa Singapore, no? Gababay-babay, man to gina-focus kami sa kamera mo na, dako, tsura na mo, naras na dako nga screen. Oo. Sinong makasiling, nganing langulangong klase bata, ning mataas nga bata, nga maputi, mag-army. These are breaking the norms in the family. Well, ang tiyo, army, di ba, no? But you see, these are handed down also. You can make your own legacy. Pwede gitya mga anak sang Ginoo, hindi pa yaw lihi ang tanan. But a good person leaves an inheritance to their children's children. Meaning to say, kung mahandin mo ang inang ligasiya, kwarta man, property man, o kung long-lasting impact man, mga anak sang Ginoo, siling sang Bible, you are a good person. Sino siling nga, I am a good person? Ang iban pangalang-alang. Si Pastor Roming lang na yan, siya lang yung gawali. Siya lang na yung good person. I tell you, people of God, we are not good because of our own doing, but because of the finished work of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. So, sino ang good person? Hallelujah. Hindi ka magsiling, pas, bungangira pa ko gyapon subong. Pas, buangit pa ko gyapon subong. I tell you, hindi iya sa kimuan mo, kundi you are being branded by the Lord as a good person. Because in your heart, in your mind, you want to live something nga manami sa imo mga kabataan. Amen. Sino gusto na? Maibilin ko nga nami sa ako mga kabataan. Imol ka man. Kahit kami balang siyam kami magpandi, kami mag-imol kay siyam kami kabilog. No? Ang isa ka balingon, bla? Tayo isa ka balingon, 3 na katimo. Oh, 3 na katimo. So imagine, hallelujah.
Muna ginahay istorya ko sa inyo, nga akong chinilas ang una, sobra na kanipis, kapag tabak mo sang piso, mabatsagan mong piso. Sobra na kanipis. Hallelujah. So, people of God, legacy. Let's proceed. Siling it out. But a sinner's wealth is stored up for the righteous. Tiyala, baka-baka ka lang da. Pero kung ang imo ginhimo, ang imo sinuptan, naghalin sa dishonest gain, I tell you, siling isang Proverbs 13:22, but a sinner's wealth is stored up for the righteous. Time will come, himungon mo lang ng mga matarong nga makiiridar sang imo mga kinitaan. Sang imo mga gintipon nga manggad. Dishonest gains do not endure. Subong manggaranon. May mga tao, subong politisyan, nga halos baklo nilang bilog ng Pilipinas ang manggan nila. But if this comes from dishonest gain, soon, people of God, soon, hindi ni siya magdugay. Hindi ni siya magdugay. Siling ni Jesus, dumduman ko tungod sini, ang istorya bala sang rich fool. Siling sang rich fool dire. Kabati ka mo, dumduman yun yung istorya ya. Siling sa istorya, I'm going to read this in English. Someone in the crowd said to him, out of nowhere, si Jesus nagatindog, sa damong tao, may tindog ng isa. Anong ambal sang tao nga na? Out of nowhere, nagambalang gitsa sa niya, Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me. Kung ako to siguro nga ang balon niya, ay ano siya. Ari lang ko di ko tindog. Gulpi ka lang yung mambal nga. Pastor Rumeng, nga bala ako, magulang-lang nga tungaon, nga amon nga irin siya sa mga duwa. Pero I tell you, si Jesus sa gentle magsabat. Sino yung Jesus siya? Yeah. Jesus replied, Man, who appointed me a judge or arbiter between you? Sino yung Jesus? Then he said to them, Watch out, be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in an abundance of possessions. Amunang i-quote ko man. Ang kabuhi, ang pagpangabuhi, hindi lang among pagtipon sa manggad. I tell you people of God, kung muna ang utok naton tanan, we are not living a life. Hallelujah. Wala problema. Kaya gusto ta nga magtauhay ang aton mga pangabuhi. Gusto ta nga mangin masulhay ang aton pagginawi. Pero siling sang Ginoo, hindi ni nagka-consist sang life, ang abundance of possessions. Why ni nag-define sa tao ang abundance of possessions? In fact, wala talang binakilala ang mga tao, no? Tipunon mo ang manggaranon kang imol, tapos ubahan mo sang bayo. Wala ka sang minakilala bisa ila, ubahan mo sang bayo. Patindugon sila sa tunga, hindi kagig kakilala kung sino ang imol, kag sino ang manggaranon. Amen? Amen. Hallelujah. Ang tawa ninyo, because many times, ginadefine naton ang manggaranon sa panapton nga iya ginasuksok. Wala dis pastura. Gambal ka mo nga kada Domingo, bayo, yala yung lait. Siin malang na. Wala di sa, ipos na ka mo. Kag many times, gasuksok si pastura sa UK. Wala ka mo kabala? Huwag man di siya, sige lang. Karoon niya pa na mabalaan kung maglantaw siya. But it's not about the possession. It's the way you wear that. Diba? Sa pagpanuksok mo na yan. One time nagsuksok ko sang, hino nga bayo. Alam ko nang hino nga bayo na hinulaman. Ang balibo bago ba? Why hino ni? Tud ka. Wala sa kabalo ko na nung hino, gali kay hino laman. Oo.
Amo na nga mga pastor, tanan nga mga pastor, I tell you, mga gifted, gid man ang mga pastor, di ba, no? Gifted ang mga pastor, di ba? Ang bayo, gift. Ang largo, gift. No? Sapatos, gift. That's why ang mga pastor, gifted. Hallelujah. 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 Kalaway lang galing ko lang, pastor, gift check child. Nakakabuhi sa gift check. Oh, Lord. Lord, far be it from us. Hallelujah. Kasi sila ni Jesus, sinong nag-appoint sa akon nga mga arbiter nyo? He told them this parable. The ground of a certain rich man yielded an abundant harvest. He thought to himself, what shall I do? I have no place to store my crops. Then he said, this is what I'll do. I will tear down my barns and build bigger ones. And there I will store my surplus grain. Surplus, ha? And I'll say to myself, you have plenty of grain laid up for many years. Take life easy. Eat, drink, and be merry. But God said to him, you fool, this very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself? Okay? This is how it will be with whoever store up things for themselves but is not rich in God. Manggaranon lang sa mga posesyon sa kalibutan but not rich in God. Pastor, paano kung mga rich in God? Dapat magkabuhi ka sang putli, balaan, masinulundon sa Ginoo. Kay inang mga bagay nga imo ginahimo, ginatulok na sang mga kabataan mo. Hindi bala nga mas manami nga ang imo nga ginapanghadbal, ang mga advice nimo, ang kabuhi nga ginakabuhi mo, nanginsaksaran man sang mga kapuhan mo, si Lulo gani sang una mo ninimo nyo, amo ni hambal ni Lulo sa akon, ginkabuhi pa. Isn't it wonderful to have that kind of legacy? Amen? But the thing is, if we are not doing it now, ano nga ligasiya kang aton ipasa sa aton mga kabataan? Matingala ka lang nga, hindi mo mahagad-agad ang imong mga apo or imong mga kabataan magsimba, kay once in a blue moon ka lang nagasimba. Kung may patay, amo ka lang magsimba. Christmas, amo ka lang magsimba. Magsimana Santa, amo ka man magsimba. Ting balibad sang iban bala mo, pastor, hindi balang mga anak sang Ginoo, mga soldier sang Ginoo? Oo, soldier. Di ako ya pastor, bala na belong ako sa secret service. That's why talagsalang ko yaga report on duty. Kag kung mag-report pa gani siya, mag-report siya, amo ko ni mag-report kay Pingping, ipakita ko. Mag-report sa gani, ang iya motibo, amo ni, masalute na siya kamag na kung ano lang makuha niya sa simbahan. He will not go sa church kay waay man kuda sang may makuha. I tell you, people of God, a lot of change will happen if you are in the church. Amen. Hallelujah. Ibanda nagalalain sila kay, ano man nga ako na pamanaman. Kalawayon man yung klase bana. Ano man yung pangasawa ko man. Pagwapa lang maburaya. Diin mo kuha asawa mo, diin mo pangaluyagan na sa bar. Sa beer house. Ngita ka diyo sa church o. Damo Christian din. Amen. May kahadlok sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ako sa una ko, din pa ko kapangita. Way ko kabalo galing. Upod ko malang sa choir, aras tumbang ko. Ay, haba buhok yaw. Hamot pa. Tapos kung anong ginasulat ko sa akon nga papel itong nagbutang ko sa akon nga Bible, amo gitanan. Laba, buhok ba? Siya gido. Bala niyo ko siya natumod ko. Pastoral Yanet. Friend man kami. Upod kami sa choir. Ara man lang siya, all along, ara lang da siya. Dindiin patay akong isang kapangita.
Papati ka na siya, ambal, hindi ko na iya siya. Sige, kapastora, hindi ko na iya siya. Kaya man payos buli, ayan na. Walang balisa. Pero later on, she ended up with a payos buli. Oh God. You see, people of God. Well, while I was talking with legacy, people of God, kung nagatipong kita sa aton mga manggad, katapos tungod sina, gusto nato magdamo manggad ta, and then nagahimo kita sa mga kabulastugan, nagahimo kita sa mga malain nga mga bagay, katapos ang aton galing nga manggad, kwaon malang sa mga matarong. Kami nagtipon ka lang manggad para sa matarong. Hallelujah. Hallelujah. And I'm going to end it here. Proverbs 13:24, whoever spares the rod hates their children, but the one who loves their children is careful to discipline them. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mga kauturan, anong connection sa una itong verse, sa verse 22, and in verse 24? Lantawan nyo bala? Legacy beyond money. Legacy beyond money. Abi nyo mga bata, kung di mo pagdisiplinahon, nagkadto ko one time sa PCBS, pagsulod ko sa PCBS, kita ko paddle. Kita mo sang paddle? Ang ginahampak na blas ang ginahising. Kita ka mo na, ang paddle na. Ang paddle may ngalan, amo giniw? Whoever, hindi gani amo ni, but it's based in here. Spare the rod and spoil the child. Amo nang butang to sa may paddle. But silingon ko ng bata, hindi mo pagdisiplinahon, you are actually destroying him. Amen. Gina-destroy mo ang bata nga wala mo gina-disiplina. That's why later on, kung amoni nga klase sang bata, ang imo gina-train, ang bata ginapabayaan mo lang, kasi mo ba ilang da siya, nila sa pagtanduga, kay kaluoy man. Time will come. Kung mapatay ka, sinong masalo sang imo nga pamana sa iya? Amoni nga klase sang bata, I tell you, ang makasasala, ang mga bagay nga wala nilagin pangabudlayan, hapos lang na gastuhon sa mga kabataan nila nga wala nilagin training sa insakto. Amen. Amen. Hallelujah. Ginputoy-putuyan mo sa isang kisap mata, pagkapatay mo, granat sarun sa mga kabataan mo nga wala sa Ginoo. I tell you, isang kisap mata, ang pila ka tuig mo nga pinangabudloyan, wala na. Amen. That's why it's very important. Ang challenge ko subong sa inyo, mga anak sang Ginoo, amo ni ay, di ba? Siling sang hulubaton. It takes a community to educate a child. Hindi ba? Hindi lang nasa sulod sang balay ang edukasyon niya. Pero ang iya nga kabarangay, kung kisa gani, mas naka-influensya pang iya barkada, naka-influensya pa to si barangay captain, naka-influensya sa iya pa, mas naka-influensya ang social media sa mga ginikanan. Tibiyanay kita? And so it takes a community to educate a child. Now, the very big question before I'm going to end is this. What kind of community are you? Kaya ang ginatawag na community, ikaw kag ako. Nga pwede, may potential nga mag-influence sa mga kabataan. Mag-influence sa mga ulihing tubo. Ang pamangkot amo ni, ano nga klase nga community ikaw? May abilidad ka sa pagbaylo bala sang batasan sang bata? May abilidad ka bala? May ara ka bala sang influence? Nga biskan di ka na maghambal, mahambal sila nga, si Tito, ano gani, mo ni ita ko to sang una. Sige, brada mo ni, I tell you, may mga teachers ako nga, madumduman ko ang ilang mga faces, kagang mga panghambal nila, and it really also shaping my mindset. Ikaw kagako, people of God, pwede nato ni muna nga mangin kitsa kita kaplagyan kagon nga mga tao sa palibot pwede magbago. Amo to kinaginhambal ko. Wala man sang amuni nga profesyon sa inyo pamilya, but you can start your own.
Amen? Wala sa mga doktor sa inyong pamilya, but you can start your own. Wala pharmacist sa amon pamilya, gin-start ni JL. Wala teacher sa amon pamilya, nagsugod kami. Meaning, people of God, you can start making a legacy now. Are you with me? Are you willing? Sino gusto nga magsugod sang legasiya para una sa iya pa ni Malipayon kamot? Hallelujah! Let us build a godly legacy para sa aton mga kabataan, sa aton komunidad, sa aton barangay, sa aton church, people of God. I tell you, now is the time to start. Magatindog kita sa silingat tinion. Hallelujah. Hallelujah. Magabayaw kita sa aton mga kamot sa silingat tinion. Amay, salamat gid sang sining pulong gid sabwag mo sa among mga kabuhi. Nagapangamuyo gid ko Lord nga kutob subong sugudan namo ang imo nga gusto nga matabo sa amon kabuhi, nga kami mga komunidad Ginoo sang mga tawo nga nagahimo sang mga Diyos nun nga legasiya para sa amon mga kabataan, para sa mga tawo sa amon barangay. Hallelujah. If these things, oh God, matabo, it will really change our community. It will really change our church. Thank you, good Lord, sa ingat tinion. Hallelujah. Thank you, Lord, sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Paliubayaw sa inyong asubri, magahatag kita sa Ginoo, hasiningat tinion. Hallelujah. Thank you, Jesus. Paliubayaw sa inyong asubri. Amay, maghahatag kami na may kalipay. Lord, hindi ba ni makitaan sa mga amon mga kabataan kung pila ang unod sang amon sobre, pero makita nila nagahatag kami. Time will come, Lord, sila man maghahatag man sila. Pero I pray, Lord, nga biskan ang unod hindi nila makitaan, apang Lord Kabay makitaan nilang amon mga tagipusoon. Sa amon paghatag may kalipay. Sa amon paghatag Ginoo, Lord, may kakunyag sa amon tagipusoon nga maghatag kami. Because Lord, nagambal kasi mga pulong maghatag kami. Kag ini magabalik man sa amon. Kanami Ginoo Lord nga makitaan nga ngamon ginhatag gabalik sa amon pilo sa pilo. Kag hindi namon aya Lord mabayran ang paghidait, ang ikayong lawas, ang provision, ang pabor nga mabato namon adlaw-adlaw nga tanan, magahatag kami Ginoo nga may kalipay. Thank you, good Lord. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen. Amen and amen. Praise the name of Jesus. Let us declare Jesus reigns 7 times. 3, 2, 1. Jesus reigns. 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 Maayong untugid sa tanan-tanan. God bless it sa inyo tanan-tanan. God bless. We have a fellowship with Ate Van. Ate Van, please raise your hand. And we also invited Manang Gren. It's a fellowship where we can talk with each other and ask how you are feeling, because it's very important for us to feel what you feel. So muna guys, no, if you're free this coming Friday, masend lang kami sa location kung din kami. And hopefully y'all can come, especially mga youth today. Hopefully you can come by and let's talk, guys.